Napreng kiwe kiji kanat kaput ki bajuja hapo kecela ke kebalaja hai yongkuli kedai kebala menong bak Sarkar Asam kapen isisha ya kejinglong kebarsam namar tang hadin kendiat sengi hadin lodep penyekran hapadeng mutirang bak kecela ukondat ki sangma bat jongka Asam uhimenta biswa serma keba kilarai bakin lej bencengo ikita hikat artili ki jaka bat ban penpej kawai pakawai shwa. Ya kini kejingkeno ru lam benjur do chairman ka state planning board ba lambor malngyang hadin bu sulong mil labu e kejingkeli bat blajubab nakabong kei kebaja hayong kuli kapau syai kedar bak Sarkar Asam kale ikam kiba omla mansania bat kapen I bakakam bat kakren kame hap setia bat kapau baki don ye kejingtmu ke basnio kiba napo Filong woi na kidukhat na kita ki MLA kiba haringkat bat arngot ki menteri bat menteri rangba ile ban kendu e menta biswa hadian kata kedon gajing ekran na pedang arngot ki siam bar hadian kata pat kami kene gajing dia atu fishim namba there's another approach from the Assam government namar ka yongkuli kamdei ka jaka ka baha puka disputed areas kade tang piling kata bat ka khana para hangi for boy dekat ka blok 2 fishim namba kade gajing khmu jong Assam banyo ban encroach itu nang penhap lang iki apo ka disputed area Hi ka jung I junga kalong bay kani ka hidden agenda jong ka Sarkar Assam ngidang dap panyakran da ka basyay ba sobha bang inyakran bay ban settle ye gini ki khatali ki jagah ki bidon jing pher handai kani ka hidden agenda jong ka Sarkar Assam yakba na kalyang jungi ngi pandramjur ya ka jingle jong ka Sarkar Assam bat ngini up ya ka 100 tolik kay pat ka bang inyakran hapo kami kabangnya syong lang mahmat bat ngin sara ya gani ka objection u menteri ramba la de kran mencisngi ya u menteri ramba jog Assam wong soba ban withdraw ya itu ki puli Assam police kiblawan ban encroach ang ni hapo yung kuli today hello ka jikran suthu jimut hapteng jong ki ar ki menteri ramba sala ban penjajai bat ban penjem ya gani ka situation na kama malumala kalaban po siya kabasniw hanay isong banbatay hanay po ay bulay ba kamsimdan kanuno kajingjiya kabasusi ti kani kaday kaway kabang presyadjur bat kiniru ringkat niya pati ipanpaw yung kajing presya ya ka Sarkar Assam pat hapadeng jong kalanti jong kabanwanra yung kajing suk hanay presyang pat banle di ki tactics ki bukum niyong tay nginom siya ay gani nginom ay lahat yung kani kabanta bagin ng bateng siyo